نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kakasya tiranan yan na isa zaman ini zaman pagpatuntong kami tiap-tiap mabuti waktu pas maghrib serta irin na puro mulia ang hindi katutan ni waktu ni total patum ako mawa kita ni para supukan na to pakanya sa taala tukpal po inguro mulia kuro kalasan mayroon na rugaing dahil nga kanak si Syed Imran Malik bal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan sing kami hapag-agama Islam magsarang sukul kita niyo pamahasutsi mahatinggi Allah. Sabab biari pakato taniyo in ni'mat di kabayaran sim pangarta. Amo na in ni'mat kabuhi. Kalakihan sing kita niyo in kabuhi na to hadunya mausal siya pakabayaan sim mahasuci mahatinggi Allah. Asupaya kita niyo sumanyang di hadunya labi luba adlaw mahuli. Mahuli mga myulya kamu sim mahasuci mahatinggi Allah. In paglamit-lamitan na to harum ini. Landok mahal ka. Sarta insung na to paglamit-lamitan harum ini inut-inut na himuka. Sung na ini malawa. Hamasa sing kita niyong. Amuna in kahalgaan sin pangaddatan. In pangaddatan mga myulya kamusim mahasuci mahatinggi Allah. In yari landu mahal ka. In pangaddatan laku tabiat. In yari labi siya mahal ka din sin pangarta pilak. Amuna ini in ibadat sa laggo-laggo ka na naman mo hipananam ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat di pahadunya hipananam na kay musim mahasuci mahatinggi Allah. Kalagguan sin parkala pangaddatan mga ummatan beriman dungdungan na to marayaw. Sabab hamasa ini mga ummatan Islam inut-inut na malawain pangaddatan sin agama Islam. Hamasa sing kita nyo ini mga ummatan beriman subay kita ni maglakot tabiat sin agama Islam. Hamasa sing kita nyo ini mga ummatan beriman aun waktu pagkakitaan na to na. Indayahan malawa na in pag-addat-yaddati pa mga sila miskinan. Aun mga hamasa sing kita nyo ini mga ummatan beriman. In miskin di na mag-addat pa mga sila pilakan. Demikian aun hamasa sing kita nyo ini mga ummatan beriman.
in rakyat di na mag-addat panakura. Amasa singkitan nyo ini mga ummatan beriman. In nakura di na mag-addat pa mga rakyat. Demikian mga ummatan Islam. In mga sila tao jahil. In mga sila wayroon pangirab-ngirab agama Islam. Inut-inut na imuka. Nalawa na in pag-addat nila pa mga sila kaulamaan. Inyari mga ummatan beriman. Suway ibutok. Suway ibalik. Mga sila bangsa muslimin. Magpangaddatan sila simpangaddatan siyara. Sin agama Islam. Asupaya mga ummatan beriman. Mahinang nila luto. Kana naman nila intungbas si mahasut si mahatinggi Allah. Di pahadunya labi aula na rito adlaw akhirat. Kawakan na to iniriya pangaddatan mga ummatan Islam. In pangaddatan dia akan kita nyo. Biyaitaan kita nyo simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya kabaita. Long simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala li long sin Rasul. Alayka bihusnil khuluq wa tulis samt. Biulansangan kita niyo. Biatumtuman kita niyo. Biyaitaan kita niyo. Simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akabtangan niya. Alayka bihusnil khuluq. Suway ikaw lang simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Suway ikaw ibot. Pagpangaddatan kau. Para yawain laku tabiat mo. Para yawain pangaddatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para yawain pangaddatan mo. Papangho Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Para yawain pangaddatan mo. Papagkahimu manusia. Para yawain pangaddatan mo. Paguro mo. Para yawain pangaddatan mo. Parwamas mo. Para yawa, ibut, para yawa, in pangaddatan mo, para igbay mo. Para yawa, in pangaddatan sinikaw, lang simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ibut, para yawa, in pangaddatan mo. Watulis samt. Iwan lang simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pahabaa, in hundong mo. In maksud mga ummatan beriman. Suway mahaba, inhundong sing kita. Ayaw kita niyo mamissarahan sin laug lama. Ayaw kita niyo mamissarahan sin di na to kahatihan. Ayaw kita niyo tumublak simbok kontinuanan na to. Ayaw kita niyo mamungmong mag-us-us papagkahin na to manusia. Ayaw kita niyo mag-us-us mangukom. Bangwayroon panghati sing kita niyo. Iban ayaw kita ni mag-us-us. Sumud paagama bang natwayroon kaya pangadyan marayaw. Suway humundong. Marayaw in nagduruhong. Dahin sin mamungmung kita. Dahin sin maglapal kabtangan kita. Amo in labtik wayroon hinaran niya. Ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyakul khair aw liyasmut. Biyaitaan na isab kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biulansangan na isab kita niyo sin pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Isiyo-siyo, nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pa adlaw akhirat. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamung kau sin pamung marayaw. Paglapal kau sin kabtangan marayaw. Bangwayroon na hikabitsara mo. Duhong marayaw pa indumuhong na din sin maglatahan ka wayroon kapus paidahan. Bulansang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paparayawon na to mga ummatan beriman. Paparayawon sin kita niyo. Inlaku tabiat na to. Sabab in ibadat ini lando mahal ka. Ibadat lando mabugat. Ibadat mabugat siya timbangan adlaw kiamat mga ummatan beriman. Long simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in fil mizan athqalu. Wayroon na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi mabugat
Din hatimbangan min husnil khuluq. Din ha mga pangaddatan, din ha pangaddatan sin agama Islam. Mabugat mga ummatan beriman. In karayawan sin laku tabiyat marayaw. In pangaddatan marayaw mabugat siya dumatong timbang unadlo kiamat. Habang man pangaddatan miyagad habitikan sin pamando sin Quran, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahabat mga ummatan beriman. Bukun ka kamaasan sing kita niyo. Pagkarungukan na to aw ni ilmo sing kamaasan to kabtang. Biyogbukan sing kamaasan sing kita niyo ini. Aun pagtakon nila laong sing kamaasan. Qaul fi'il qalb. Katumtuman sing kami mga ummatan beriman, aun nakasuok ka mo mas. Long niya mabaya takaw long niya pusakaan. Long kuno yato. Bang mo inilong niya nara into kabtang ni tantulong na misang kado na magpalayo. Long kuno yan. Asyabot niya. In panagnan kaul piil qalb. Sambil yusay, sambil piyasawani. In kauli ni kabtangan bahasa Arab. In kaula muna inimumungan. Long si mas parayawan long nga inimumungan mo papagkahi mo mano siya. Ayaw ko magputing. Ayaw ko magkabtangan sin mapangkal atay manghud mo. Ayaw ko magbisara simbisara wayroon hinaran. Ayaw mo tumbiyain pagkakimo. Ayaw mo limuta. Ayari. Indila mo ani ay mana kaul piil qalb. Amoy tulong ning pagkahon kaul piil qalb. Suway mo parayaw inimumungan mo. Parayaw mo inlapal kabtangan mo. Fiil. Kaul, fiil. In fiil, damikyan ba sa Arab? Bang pabahasa sing kita amo na inhinang. Suway parayawon inhinang sing kita. Suway parayawon in tikang-tikang sing kita. Parayawon ta in kudjit kuhiwal ta. Parayawon ta in pagpanaw-panaw ta. Ayaw kita mangrupang papagkahita. Ayaw kita himinang sinbukon na marayaw. Iwan parayaw ta in qalb. Long si mas. Pangatayan. Subay in pangatayan, subay siya di maipo. Sin pagtakabur. Subay di pasuran in pangatayan ta sin jangki. Subay in pangatayan ta di ta pasuran sin pagkupur. Subay in pangatayan ta ti mataalok sadya pamahasot si mahatinggi Allah. Amoy na imbiyog bukan sing kamasan sing kita kamatauran. Amoy in pagtaon nila kaul piil qalb. Inyari bang nato parayawon, bang nato kita-kitaon, into siya butsing kamasan na tinitanto mga ummatan bariman aun siya dalil. Sa amurakuman, aun waktu, aun ilmu sing kamaasan sing kita niyo makabisara sila. Long sing kamaasan sing kita niyo uto parayawa sadyain kaul pi ilmu misang kau di na magsambahayang. Inyari kabtangan subay na to sulangon, subay na to ini di bogbukan. Sabab mayta sulang siya pamandu sin Allah Ta'ala iban hapamandu sin pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subay mag-atap in kaul piil qalb di makajari magpangadatan sadya kita marayaw papagkahita manusia. Di makajari parayawn ta in parusugpatan ta sadya papagkahita manusia. Subay ta hitunay in sambahayang. Subay ta ipagpaagad karwa parayawn ta in pagibadat ta patuhan. Sabab mga ummatan beriman. Bang sarayaw-rayaw na pangaddatan. Alawm sin upat pidyo dunya. Dagpak papitong lapis langit. Wayroon na sarayaw-rayaw manusia. Wayroon na sarayaw-rayaw pangaddatan. Buat malingkan.
amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nagsambahayang da siya mga ummatan beriman. Sabang pangindo kato tanyo sing kamaasan nat uto parayawa in pangadatan mo. Ayaw kau magtakabul. Uto pawawaindahan mo. Inari bogbukan na to. Bogbukan na to sa mayta. Inari pamiyat. Panghindo kato tanyo sin akaman na to. Sabang aon magdapal kabtangan. Laong niya uto parayawa sadyain kaul piil kalb mo. Misang kau di na magsambahayang ando inyari suway na to. Iyaon tinggalan in mga yari suway na to. Palabihon muna in kabayaan simahasud simahatinggi Allah. Uno ba ka ipangadatan ni kasud sulka? In jawab makasud si sulka. Sa kitaon na to, dungdungan na to marayaw. In kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakaminsan in Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya. Uno lang na hindi na mga kamatauran makasud palawm sin sulka. Uno lang na in kamatauran din ha mga mano siya makasud palawm sin sulka. Yasubo in Rasul sallallahu naasubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in jawab simpang mo nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam taqwallah wa usnul khuluq. Di mamanduka kita ni marayaw. Panagnaan biyayta kato tanyo simpang mo nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In kamatauran makasud palawm sin sulka dua. Panagnaan siyabot simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam taqwallah. Amunain pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain kabuka matan purna pamahasud si mahatinggi Allah. Amuin himinangkaw sin kabayaan niya. Huminangkaw sindakan niya. Sarta lumayo kaw din hamangalyangan niya. Angkan na in Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-amay-amay ka to taniyo. Alam sin Quran. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga beriman. O kamu mga namamaratsaya, kabuga kamu sin sampurna kabuga. Iban ayaw kamu miki matay wat malingkan halom likusan sin pag-agama Islam. In kabuga pa Allah Ta'ala landu mahal ka. Dumayaw in kabugi sin manusia di hapag mabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagmabuka ikasud siya palom sin sulka. In pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasan niyang di hadun niya labi luba aadlaw akhirat. Ini karuah. Din hamanga kamatauran. Ikasud palom sin sulka. Amuna in pangaddatan mausnul khuluq. Kitaon na to, in kalagwan sin pangadatan mga ummatan beriman. Ikasud sulka in pangadatan. Sa tumtumun sing kita niyo, di kogdanan magparayaw kita niyo sin pangadatan na to. Tumubtub sa jaro na pagkahina to manusia. Di. Suway mag-atap, mag-agad karwa. Yaon in pangadatan ta pamahasud si mahatinggi Allah. Yaon in pagtaat ta pamahasud si mahatinggi Allah. Iyagat ta in kabayaan sin Allah. Limayo kita hamangalyangan niya. Sabab di kugdanan. Amuin marayaw in pangadatan ta papagkahita.
Agarunta in kabayaan sim pagkakita sa bang nanawag-tawag na inbilal. Hayya alas sala, hayya alal falah. Inyaridakan ka to taniyo sin Allahu Ta'ala iban sin Rasul sin hipaparihala hipapalindog ka to taniyo in sambahayang 5 waktu sabab inyaridakan ka to taniyo sin mahasuci mahatinggi Allah. Subay na to hitunay, subay na to ipalindog asupaya kita niyo matawag sin sampurna kabuka asupaya kita niyo di makasulang pamahasud si mahatinggi Allah. Sabab, bangaon nagdaak kay mo hambuok manusia. Gumawa kita misal o atawakan upamahan. Langsin maas mo bikaw inda kahawa. Bi kita lang napatinda kahawa. Di mabaya. Di mabaya. Ay bimaan na siyulang niya inda akan si maas niya. Wayroon siya miyatto sabab si Mayta. Siyulang niya, nakasulang siya. Ay bimaan na wayroon doon impagtaat kaniya. Bang kita bunal nagtaat pa Allah, bang bunal yaon doon in kabuka ta pa Allah, biat tura isa bang kita tiyawag sin Allahu Ta'ala halom sin Quran, papasambahayangon, suway kita tumunay, subay ta tunay ing kabayaan sin Allahu Ta'ala. Damikyan mga ummatan beriman. Subay ra isab di magbutas. Bang kita nag-ibadat, nagsasambahayang, nagpupuasa, nagdarasin ilmo. Subay ra isab marayaw in parsog patanta papagkahita manusia. Subay marayaw in pangaddatanta papagkahita manusia. Subay marayaw in himumungan ta papagkahita manusia. Ayaw ta baba-babaun in pagkahita. Saukat na siya luan. Saukat na siya samal. Atawakan uno-uno na bangsa. Di makajari. Inyan bukon pangaddatan marayaw. Damikyan din hamang bukon pangaddatan marayaw. Ayaw kita mamissarahan. Simbissara amuin lando in pangsan niya. Iban ayaw kita magputing. Iban ayaw kita magtakabur. Inyan din hamang sangi pangaddatan. In din hamang sarayaw-rayaw pangaddatan. Uyuman mo impagkahimo. Tabangon mo impagkahimo bangaon. Kasusahan niya. In sarayaw-rayaw pangaddatan. Tabanga imiskin bang kaudayahan. In sarayaw-rayaw pangaddatan. Labi luba na in mag-aso kampong. Sugpatain pagkasilasan niyo. Misan pa in kiaunan niyo miskin. Misan pa in kiaunan sin aso kampong mo yaon miskinan kulang kabus. Ayaw mo bugto in parusugpatan papangaddatan marayaw. Sabab in makaulong masasing kita niyo ini mga ummatan beriman. In mga sila naglasya, in mag-aso kampong, nalawa na, di nakakilahan. Kakilahan sadya kaw bangaon pangarta mo. Kakilahan sadya kaw bangaon kawasa mo. Inyari pangaddatan bukun marayaw. Inyari bukun pangaddatan sin agama Islam. Inyari bukun pamiat sin kamaasan. Inyari pamiat pangaddatan sin mga sila syaitan. Bukun ini marayaw mga umat ang beriman. Subay na to ikan. Alawm sin bigay jantong na to. In paghuna-una. Ikan na to bigay jantong na to in jangki. Ikan na to hakabtangan na to in pagputing. Ikan na to halapal sing kita niyo. In mataas in kabtangan. In nyari bukun din hamang pangaddatan marayaw. Pangindo ka to tanyo sin agama Islam.
kalakihan mga ummatan beriman. Amasa singkitan niyo ini, suway na to balikon, suway na to agaron in kabayaan si mahasuci mahatinggi Allah. Suway na to agaron in kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ni magbalik papangaddatan sin agama Islam, ayaw kita ni magpangaddatan sin pangaddatan Christian, ayaw kita ni magpangaddatan biasin pangaddatan Yahudi, ayaw kita ni magpangaddatan maglakutabiat sin lakutabiat sin mga satro. Suway im Muslim kaanakan sin Muslim, iban sin kamaasan sin Muslim, pinturoon nila in kaanakan nila sin sarayaw-rayaw lakutabiat pangaddatan, asupaya maawon doon kakitaan kanila in pangaddatan sarayaw-rayaw sin agama Islam. Mga ummatan beriman, mga miulya kamu si mahasuci mahatinggi Allah, suway kita ni magad tumundan, suway na to bogbukan ng Quran, bogbukan na to in baita sin Rasul, amuyan in sarayaw-rayaw pangaddatan, amuyan in tabiat sarayaw-rayaw, bang na to paragbuson, bang na to bogbukan, ayaw sadya isab maglapal kita kaptangan, indara na mo ini bogbukan na mo Quran iban sin hadith, sa wala di magbus doon akin hawabaran sing kita niyo inyat to mga ummatan beriman di ra rumagbus doon kato taniyo in pagtaon pangaddatan sin agama Islam. Mura-murakan mga kamaasan sing kami, kamanghuran sing kami pag-agama Islam, kamakulangan sing kami hatiranan, parayaon na to in lakutabiat na to. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang sabab. Simud kaniya induga ing agama. Sabab piya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw pangaddatan sin agama Islam. Kalagguan sin pangaddatan na hinang sabab. Makadkato tanyo indo kaing agama. Mainang sabab kahakaron kita ni sin pagkahinato. Hasabab sin lakutabiat na to. Mura-murahan mga ummatan beriman. Parayawon sing kita niyo in kaul piil qalb sing kita niyo. Amuin pangindo sing kamaasan. Inyat tubunan bangman in kaul piil qalb ini. Di siya sumulang hakabayaan sin Allah, habang man siya magad hapinturo, magad habitikan sin Quran, iban sin sunnah, biya na sin sambatan, misan pamarayaw, in kaul piilta, bang isa bukon marayaw, in kaul piilta, patuhan ta Rabbul Alamin, di rakugdanan, suwayra di magbutas in dua, suway marayaw in parsug patanta, patuhan ta, iban papagkahita manusia sabab inyari karwa inyari daakan sin akamata mura-murahan mga ummatan beriman makakawa kita niyo pangadjian misanda kuman maniyo tiyo misanda kuman maniyo tiyo waktu in mahal ka nakarihil kita niyo hiyaon pangadjian mura-murahan mga jamasing kami yan hatiranan hakalayuan hiban sin hakasuukan bangaon nakawa niyo pangadjian inyat to taupik sin mahasuci mahatinggi Allah damikyan bangaon din hamang lapal kaptangan sin kami wala na kimugdan atawakan simiha na inyat to kalamma simpanghati namo mura-murahan mamaid kami halapal salam kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ako sa